Kublai pi barong yang pernah supaya pi cukup kubor mentari janmit, syuaban paji kubor kibabnya ini pecuai kemat berkongsan. Kekentin vokal for local kala-kala kerja ki pajba ong Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi. Kentu nong yalam kaliang persyak amiklaya ban penbet no ya kejing ya kajaput bat ke Assam. Sakhi baru artli ki yang dorbar hakari ya kejing huri hura halor kejing Kulmar Manipur. Bat kentup yang kaluk Sabha Sekretariat ia unong ilam kaseng Kongres Rahul Gandhi kumdekot ha kalau House. Kikubor gibabnya. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi hanya kesengi ulang bagi kentin vocal for local kala kelalong kejing kipat ba nak bentaban kenti kam than ha Keri. Haba ajing kran kejing rakhe ke National Handloom Day ke Bakhandai ha Bharat mandapam ke bah Pragati Maidan Delhi Modi ulang bagi ni skim ki bala penteri kam ha kam than jing than kan aya ke hak syakinong than bat ki badan bentah kam than jing than. Ulakan turu ia kipat ba bakin IT met bat mensim ban penyat yau ia kitiar than jongki ha ke National Handloom Day. लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा। दुनिया के पहले 3 में भारत को जगह दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा। Unong alam kaliang persyak ba Roni V Lengdo ulang ba kejing kajaput apreng ke Assam bat kemiklaya hakik jaka kaput anamla ban penkut. Ulang ba sorkar kan hak ban wat ikilat kelenti ban penbet yakini ki kenrum kenram kenang ba kinong syong hakitu ki jaka kimdai ban ngat ha kijing Ulang ru ba sorkar kadai ban sim kya bat ru ban penbet yakini kijing ada kamen sim ko basngau kya bat ba kipat ba kidon kibadon haki jaka kaput kimdai ban syak pentut. La ban kedau ban kaliang ki Menteri Rang Bak jong kini ki jala kin penlong kejing let jurip lang ya kitu ya ki katu kat ni ki jaka ki badan hapeng kejing ya kaja hadian kejing rakhe ya ka Independence Day. Confrontation is not going to solve the problem. I think we need to have an amicable solution between the state of Assam and the state of Meghalaya. I think confrontation is not going to solve the problem. I think we have to have a dialogue, amicable solution to all this problem, because you confront, they will also confront. So in the process, the people will suffer. So I think the best solution is sit across the table, talk it out, and then in a spirit of give and take, in that cordial atmosphere, and then ensure that people living there are safe on both sides of the border. Baro artli kieng hakari kila sakhi biang kejing huri hura hapok kedorbar halor kemat biade bat kejing snam Manipur bat kiwe de kimat. Haraja Sabha kit khot jong kaliang persya kila yai beteng bandawan ke benta banekren sani halor kene kemat. Kit khot jong ke Treasury Bench kila ra ya kemat ka badawa banekren halor kejing syak thombor jong ki kentei Rajasthan. Unong yalam jong keyeng Piyush Goyal ulaang baka sorkar kalalong ka bapenkrek banyatai halor kemat biade bat kejing Kulmar Manipur nadu kesengi ke banengkong jong ke dorbar. Ka Lok Sabha Sekretariat ne kesengi ke kentup biang ya unong yalam keseng Kongres Rahul Gandhi kumud khot ke Lower House ya kini kerai la shim hadien ke ba ke Supreme Court ke laweng no ya kejing keno ya Gandhi udai khot jong ke Lok Sabha Nawayanat constituency ke Bahag Kerala.
Ula syaweng no kumudkhot ka Lok Sabha ula ber menta usnem. Mar kan thup biang ya Gandhi kumudkhot ka Lok Sabha ula poi sa parlimen bad ula bu ya usentio kama ustesyu jong Mahatma Gandhi ubanan ha Parliament House Complex. Nong yalam kaliang persya uba Roni V Lengdo ulo ang bakaan kan le ya kabadan kam ha kabade bakacing ujor dangshen persya ya MLA da kam khalia loka yukta halor ke kam bamsap usan JA sangma ubalong unong mikmat kaseng NPP na Mahendraganj constituency ulalong uwe ni khat arngut ki blasya kan no bamsap habakali la kaliang persya kan simkhiane man ujor sya ulam phang ke yang dorbar thawan halor ke ni kabenta uba Lengdo ubalong ru nong elam ka CLP ulang bakani kam ka syong hakaan bad hakasang sign perthei. Progress there. The process of law should follow. Now, until it is proven guilty, the person is innocent. We have charge cheated. Now the legal system, as I said, we are happy. We are proud that the legal system in India is still perfect. People can, look up to the court for justice. So I think that is for the law enforcing authority to do that. It's not our job. Ha kajing peninam ya ketiar tenrai bat ban kentiu ya kayok kakot ke jalan Meghalaya ke Sim Benta bat keri barok kowe ban rakhe ke National Handloom Day Arajar Arpulai. Ya kini ke program la penolong National Institute of Fashion Technology Shillong. La play ya kini ke program da Menteri Ketenat Textiles uba Paul Lengdo. Kini ke program kalong kerensan ban peninam ya kasap kapong jong kinong sina bat kinong tan ke bakring ya kerukom sina tenrai. Participants, artisans, faculty members and certainly Meghalaya has arrived in terms of the skills that we have been able to ingrain in ourselves and inherited from our ancestors. I'm happy to learn that some of you are representative of the third generation of weavers. Shwaban poy sok bukut jong tuk kubor ngepe biang sesi ni kimat bakongsan. Kekentin Vocal for Local kelak-kelalong kejingki pajba ang Menteri Rambadu Kari Narendra Modi. Kentu nong yalam kaliang persyak kami kalia ban penbet no ya kajing ya kajaput bat ke Assam. Sakhi baru artli ki yang dorbar hakari ya kajing huri hurang lo kajing Kulmar Hamanipur. Bat kentu piang kalau Sabha Sekretariat ya unong yalam kaseng Kongres Rahul Gandhi kumpat Aglo House. Te perlok dah kitu kubor la poi sik bukut jong katuk kubor jong benta ka janmit haduk bani chambiang pila saik si keblai pi barok. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से